gave me a drawer in your kitchen. You gave me the room with a view of the yard. Whatever the hurt, you knew right where to kiss it. You gave me the best of your heart. And you carried my rocks in your pocket. Flowers and feathers and butterfly wings. You had an answer for all of my questions. You showed me wonderful things. I know that it hasn't been. Kamo po ba yung Narcisa? Nay, tingin po, Nay. Hi, Nay. Ani po ngayon, tingnan po kami Tacloban City, Nay. May da po kami delivery para haiyo. Secret, Nay. Char. Okay lang po i-receive po niyo, Nay. Okay lang po. Kabara ko wari ka mo babaydan, Nay. Kalmala po. Sige po, Nay. Yung chinelas, Nay. Pwede po ka mo gumawas. Di po nga di asulod din nga kotsen iyo. Sige. Nay, pwede po magpa-open nga di. Hindi nga. Sige po, pa-press na lang po. And then open. Sige po. Okay, buligan ko ang mo. Yay! Surprise! Nay, Happy Mother's Day po! Salamat. Happy Mother's Day! Manla, smile! Yay! Nay, maarang ka po ba? May idea ka po ba kung tikang kang kanay na surprise? Mga anak. Sino mga anak, Nay? Opo. Hindi nga surprise. Ipapapot mo ni Ma'am Jennifer. Happy Mother's Day, Nanay! Siyempre, adi po papahatag ni Ma'am Jennifer. Money bouquet po worth 5,000 pesos. Sana all ano? Sana all Siyempre, Nay, karaw tagihabalin amon passage. Kay kamo po itry na yan ang adlaw. Happy Mother's Day! Sige po, alita, Nay. Siyempre, Nay, may dalang kamo mga pagkalit daw mo ani. Pagsasaluhan ni ninyo niyan. Ayaw yan yung report. Happy Mother's Day! Sige po. Nay, diri lang po ito sa papaabot ni Ma'am Jennifer. May naghihapon po iya. Message para hayo. Nga dila po. Dala po. Babasahan ko po niya message. Happy Mother's Day to a strong woman who never tried to raise not just us, her children, but continue to raise and take good care of her grandchildren. We may never say it nor show it to you through hugs and kisses, but know that when you are teased by your children and grandchildren, and when we laugh at you in the best and sweetest way possible, that we love you and are always thankful for the life you gave us. We love you, Mother dear. Enjoy life to the fullest, waray kwarta. Kay mamayda kwarta o waray, makalilipong manlaliwat ito haulo, labi na yana nga panahon. Basta importante, malipayon and thankful kita kay Lord, kunanot mayda. See you soon. Love, Jen, Worley. Yay! Na-edipot iyo card. Tikang kan Ma'am Jennifer. Siyempre, na-diri lang po kay Ma'am Jennifer and gusto magpahati din message. Loved ones, igpe-play ko po. Nakilala kayo ni Haira, Nay? Phone. Wait lang po. Mother's Day. Bisan lawid ng Worley. Love na love ka. Ayaw na kong pinasaway. Sana tagang kapahin mo tayo na panlawas. Igugma ang kanamon mo mga po. I love you, Nanay. Happy Mother's Day.
Kaya, Yay! Mayda po po na. Happy Mother's Day. Pag hinay pero ni keep safe always, stay healthy. Damo nga salamat para hanya tanan. Para ako dahil ko the best mother, the best lola ka pa. Ayaw na pag problema yung problema po. Pag enjoy nila tanin mo kinabuhi. God bless. Salamat na hinabong ugmaan kita. Yay! Adi pa po, Nay. Pero hinoy na niya. Hinoy daw. Ito ay sabi na daw. Kamag-upay. Adi pa po. Ay, nadiluhat ini na ba? AJ nga ni. Happy Mother's Day, Lola. Yay, adi pa po. Lola. hello po Lola. Siguro po hindi niyo po ako nakakasama. Panganay na anak. Thank you po. So wala mo po kayong i-great. Happy Mother's Day. We used to keep safe and stay healthy po. God bless po and hope to see you all Sunday. Thank you. Kanidita to ah. Hindi po kita na. Ano po yung masisirin? Salamat tayo yung mga apo. Ano na po din ako ni Minodi. Kala ko hindi ko na na ninyo naalala kahit matanda na ako. Malayo ko sa inyo. Mahal ko kayong lahat. Mga apo na ito. Wag ka na. Nay! Matagal na po na kasi hindi nagkikita yan. Kaya last na Yung last na nag-message. nagpunta yan dito. 2 buwan pa lang ako nag-alaga. 2 buwan lang yan dito sa akin. Nay, diri pa po kami tapos. May na po gihap regalo. It's Sky Surprise in Wheels para kaino. Okay, adi po. World's Best Mom Award. This certificate is given to Narcisa Adrales for being the best mother anyone could ask for. You are an inspiration to the entire family. From the very beginning, you have always been there, sharing your love and showing what it means to be an amazing mom. We hope your day is filled with overflowing happiness. Given this 9th of May 2021, from Sky Surprise on Wheels, Mom, Happy Mother's Day po! Yay! Thank you so much. Kan Ma'am Jennifer, thank you so much po. Take care po. Panghaimon po kamo. And Ma'am, adi po gift po from Ma'am Jennifer. Ay! Hope that I love like you do, 'cause I know that this world would be better if everyone had a mother like you.